Ki Sipai BSF naka G branch headquarters Shillong, haringkat ki pulit karibhoy hak arpesan tarik risau, kilayo ban kemno ya saungut kinong Bangladesh, ki balawan rong tu naka than Byrnihat ribhoy district. U Superintendent of Police karibhoy, ujakpal dhanau uloong, ba kini ki saungut kinong Bangladesh, kila syak kemno hadien ba kilawan rong tu sya India na 0 point na silhen. Uloong hadien ba kilayo yang jingtep kabatikna na ki BSF, kumtaru kila penlong yang jing pen upshrip ha Byrnihat bat ha kapur kumba sausiteng janmiet kilayo ban batno ya kawe kakali tourist kabadanya number AS01GC 1071 balanya da UMD Ali Hussein ubadai na Dhubri district Assam bat yo ban batno ya kini kisaungut kinong Bangladesh. Kini kisaungut kibla syak kemno kidai kibla tep kerteng kum UMD Mintu Live Kendai Snam ubadai na ka district Barishal Bangladesh UMD Runal Laipway bat ujohi rul arf Kendai kibadai na Dhaka district Narayaganj Bangladesh bat UMD Bilal Laipnyaw Snamerta ubadai na Kamalpur PS Kochbar district Brahman Baria Bangladesh. Na kini kisaungut kipulit kilayo ban kurup no ya kikat kisla basyushnathok kentop ya laiteli ki mobile phone. Hadien ki pulit kila register case persya eki hanongpo police station haki kendon an baper.